barbaade waan tokkin qabu inni lafa yaadu waggaa 8 ciisa arkin qamiilin qabu afaanin dubbatu fula tokko ciisa ilmaan ta'an guddisuun dhabee maalalle fulatti galin qabu na gargaar barbaadu ti me yaada maal qabdammaati yaadeen qabbaman yalli dura waggaa 8 hagamma dibame waggaa 8 amma duraan anaasi maal haale dadhabe amma fula tokko ciisa waan tokko jechuun danda'u maatiin anumatti hojjetee bulcha maatiin taallalle wajjadu wayaana carqina nama dhiqa carqina nama haadi kullar killina dhukkuba bakka manille akka malee jissa wallaan dura waaroo bitanii maani jedhanii gubba kaanillee aduun irra ciccirte balleessite manille ufumaan irra jijjigate biyyeen irraa gabbuuti adu cina si dhaabatanii na gargaaran fedha jedhe እንግዲህ መልክቱን ሰምታችኋል ድሮ ባለቤቴ አናጺ ነበርና ተንቀሳቅሶ ነበር የሚያስተዳድረኝ አሁን ደግሞ ባለቤቴ በጣም ተዳክሟልና እሱም አልጋ ይዟልና ስለዚህ እኛንተ ደግሞ ከጎኔ ቆማችሁ አንዳንድ ዋሮም ያለው ይሄ ቤት ያፈስብኛልና ይሄንን ቤት አግዙኝ ስላለች ሁላችን በመንችል አቅም ከነዚህ ቤተሰብ ጎን ቆመን ይሄ የምታዩት እንደዚህ የሚያፈስባቸው ቤት 8 ቤተሰብ ነው አንድ ቤት ውስጥ የሚኖርውና